Okay, hi guys, hari ni kita ada sebuah Viva. Okay, owner datang untuk upgrade 3 barang lah. First kali adalah GI steering, Android player dan juga reverse belakang punya kamera. Okay, so sekarang kita tengok keadaan Viva macam ni lah. Okay, so kita punya technician, so ini casing dia. Okay, dia punya technician dah buka sikit. GI steering pun tengah orang kata dalam proses. Dan kita tengok lah macam mana dia punya result. Belakang, kita punya kawan tengah nak reverse belakang lah. Okay, so korang jangan malu, jangan segan, boleh hadir di Fengsi Station 9 Shah Alam. Kita akan buat yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like and share untuk konten yang seterusnya. Okay, okay guys, so sekarang kita punya technician dah siap pasang semua. Okay, so kita tengok dia punya steering dulu. Dia ambil fork carbon punya. Okay, fork carbon. Yang penting adalah logo GR dan juga logo Pro 2 lah. So ini lampu, button semua hidup lah, nampak? Kalau kita off, dia mati. On, hidup lah. Okay, so sekarang kita tengok Android player pun mostly pun dah siap pasang. Okay, so Android player mostly semua dah tahulah, DSP, Android player, lepas tu Waze, Google Map, YouTube, semua support lah. Okay, yang ni Android Auto, lepas tu CarPlay, semua boleh lah. So dah siap. Kita tengok reverse belakang pun dah siap pasang lah. Okay, nampak? So korang jangan malu, jangan segan, boleh hadir jumpa kita akan buat yang terbaik. Alright, ngam.